Iji ni Weru TV. Kada cia mwanya na ntuba kutha watanite na unika kuwatwa ni Nteto cia Weru Thaa Ithatu yani yaringite biongo bia Nteto kiri Nteto cietu wandiki munene wa Nati kaunti ya Thaa ni Njero Mutani kuwa batete kiri kuongelo mushara na chunchikisile mwanka kenda bakiwa ngarama ya uturo ni itetie bonene atongere Weru bakuromone kutheta bakiwa batatimana na gavana Kawira kinya nyuma ya kumwandikira barua Kathumba Reverend Mretiwa PCA kuwa titari tobonde babatire kurutanwa kithomo kya tukumando guceke wendo akiwa kwena bara babatire kuritanwa no ntuba miaka atongere bangu atino yare mina biashara bamira kuri atongere bakindini weka ntuko ya kurombera kemera keu Onu betoa MUTEMBEI Edward mwanatoa mathithio ni Maureen Kome. Tukambiria mwandiki munene wa Nati kaunti ya Thaa ni Njero Mutani ari warimu batete kiri wongela kuba mishara yo kuma chuchikisile mwanka kenda kiraba kuongelo ne TSC harimu baba duwanende barenda kuongelo chuchika 60 ne kwethro ngarama yo turo ni tete bonene kaite no kono rais William Ruto na TSC na harimu kwetha bakiwatira ne onto thirikari ni na kandidate mathaga yonde ya kumethia kuongelwa kwa mishara yo Samuro Geshima aina riboti nyuma ya biama bya kuthetera haki cia arimo Nat na KUPPET gukomana igoro na nkiama ya kwandika na kurugamira arimo TSC ibaremetwe ikuwatanira mantu makiwango kira arimo babatiri kuongerwa na kyo michara nyuma ya nkiama enu kugati yumba akikubongera na kiwango ya kuma gichunche ya chiri kathanta inya kuthi gichunche kya kenda kathanta itano kwa igana kuringana na mwandiki wa kiama kia arimo Nat kaunti ya Thaa ni Njero Mutani mpongeri enuneni ni mono ikiringithanwa na wirane bra baperwe irais William Ruto kagita gachiacha cha kithurano kinene ikuruku. The employer was giving 2.4 to 9.5 neala ofaka na tukauria the employer kaku offer even less than what the president had given. The president himself ne augire akongera 7 to 10%. Na to augire totalega no that was just a token. Na to auga ni a president tugetigiriria kenda tugachoka kunengelwa our actual kebori account in the CBA. Ariuga kagita kawira ya arimo neongerekete muno na kogu TSC ni batiri kubongera muchara bwega. Ni kwagire na 100% transition. Chiana chionde kwa tuka ikathie either primary it translate to secondary. Kogu that means we'll only ngebire no to chiana chionde chiathiere chukuru ni primary schools na chiathie in secondaries lewa alimo magia wela mwenge muno ni twagire na competence based curriculum CBC ele wela mwenge muno na munene muno ende ariuga TSC ebatiri kubongera muchara na gichunche kya 60 kwegana kuringana na boragoro ya muturire yetitie kuma endira twangirero the last salary indore chetirie muno nundu the last salary era etirwe maguta ma petrol mamaga almost 90
leo ni almost 200 no kuona percentage ino kogu nigituma tukwira thirikari metho malizinzia na employer abathirie gutongera na 60%, na 60% kama ketho matongerelete nuntu kama ketho makabite the inflation kuma that period iria maombite gutongera muchala. Kagita waku akiaria ari Nteto Nakuru kiathoni ya kwibonera maonaniria mwanya mwanya machukuru ira ichindite kiri matinda manyimbo. Rais William Ruto na uritie nkia maenu ya TSC amwe na biama bibu biarimo bikaragaterwa aria ruru. I know there are discussions between the Teacher Service Commission and the teacher representatives. I want to ask them to expedite the negotiations because government of Kenya has provided the resources for teachers to enhance their pay packages. So if we can conclude the negotiations so that teachers can go forward and benefit from the resources that we have made available. I also want to ask all the other stakeholders to make it easy and faster for us to find agreement so that we can move forward together as a nation. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima. Kinyanyuma yatongere Weru bakoromone otarwa mwankadu areba ruwa batasemane na gavana Meru Kawira Mwangaza paruwa nebethirite bai mwandikira barwa kathumba bakirombo semane nwe ende mwankatha yuntubo bota kinyandira tongere bankuluki nebethirite bai taria mathina era bakulukira na nebakona gavana kwithira kiingie yamwe bakiwa kinyamo tongeria municipality nethirite bathula kiru tongeria bo muthuri Murioki aina Nteto nkuluki. Jwetite kuthura mwaka jumwe kumatogire bathoko ya koromone bakuthurwa na imuthe nari bachimiritie na konene korea kuguru kwao uri nyuma thirikari ya kaunti kuthwe barukirite kinya nyuma kuthwe bajukite matakareka thumba kutona thirikari ya kaunti Meru batumbite kumiona bakigo ofisi ya municipal manager na mwenere manthojege biashara leo baingirite batikone gavana wa Meru kuma utona twakara muno mweri jwe Ithatu itwandikire baruga through the Trade Ministry na ya kinya na ya receive tariki 23 na toa meeting ya tariki 4 mweri jwe 6 of which that meeting happen twerelwe sijui CS ya uchejwa na kuma au baria tulingaira thimu guti response batweja itukarite kaire tukaetwa meeting in Canada atweta twetwinthe tweta meeting eu kwe tariki 4 mweri jwa 7 tweta twethiria gutwe winao twakara na au mwanka thaa 10 tukija kumuringira leta atwira na mucemanio jogia ukari na ndi tukoria i officer ri kou uba wethirwo ati at least na calendar ya kumenya ntuko fulani dina mantu bagite no tubaruga chirio tuketie baruga chionde kakoromone kuma kire ofisi ya governor ya deputy ya trade tugetie baruga ichionde kweja na mathina ya tuja koromone na gakoromone kalije kiredi as from tugotarwa twatarwa gakoromone kalije kiredi thoko eze ni mo thoko ira nene kiri Kenya na tutakwenda thoko eze ya ibu ngavana no ntubo kwithira barabara ofisi ne trade buga bare jaba kwira gakoromone ground ikobui ende gutebui ngavana anjo wandress thina cietu umbe gututethia nikenda Meru gokirere amwe naja nandi atongire baba bathoko ya koromone baketho bakeja na thina nkabo iri kwenira murite thoko eji na manto jara ndenge kuromba ndene thoko eji ethithirwa impangilio ireta planning ya thoko twinde gakoromone twina thina emwe kwa gakoromone kabua ebwira twinde so ankuria excellence governor Kawira Mwangaza no toto kinyiro i mantu jaja ogwa weje gakoromone wengwa weje otondere mantu jaja no tukakire gakoromone kinyange ne guru ekinyangere na turutona mantu jaja ukaire jotaga kethe ija thoko ere marigo ereterwe ikirwe ndera no ntubwa igitara COVID-19 na COVID-19 ethirire kanera nyiya na sheria ira cionthe cha COVID-19 ira rifto inya national government ende batu akoromone tukarite tuinyeretwe isheria ira cha COVID-19 twali tone nyara tugwaka thoko ya gakoromone
kethiri nyingoro batumikire tuite antu ome antu ba mitumba bate kuona okara antu ba bende ya nyanya yome bali antu bonde baba nyagari kita kuntu kunde antu bara nungamiri taba mtumba thai batpina permanent allocation kiwanja kira bombo tengero batengero kiwanja enya nara tugwendire thai antu bara baingi tubira bagwendi bikuthuka nyitiri ukwina tiri na kuura customer bateona gutonya ndere na nuntu batiri turingenda mantu jege security jomba kuinyirwa kenda security omba gwitie guru antu beto bethera bena ukadie bobo ekadira bagwita ngoge ciao nguromba tutegerwe rutere rwa cleanliness gakoromo ni otheru bwe down kabisa kinya baraba batheragia na aja batheragia au uthione na ndene no ngabaka igwa tukiuga tukandamana turingite thimu tukanoga iro tweja gutegera rutere rwa kuthere Wendi bwa Nandi ni gavana mwire koira Mwangaza kuwa kiriro kiao na kuja kubetika ojora bekirite wira ne kagita kara bathura wa ende we promise yo twikire na tukwendete muno mama orouga twarikia kuthurwa wetwe nikienda weja kuonua utongeirie bura bukathurwa no ore ugaitaniria na bungugi mama onto bobo itugereni abu tweto ofisine chetirendi tukaingirwa chwage karo na atongeria baba kana weja thokone groundine weja wone mwana inchi nonto no go ugira tuthurwe ngavana ri twathurirwe na muthia tukithurano twathirira au thai mwananchi uri uri nthi ketherwi sector ya yetu njua kari tuthitha into bietu na njara batu itwa promise the area ria siwe njire ikatherwa mbai mweri jwe nana thai ijujo ujwetete kuthira thina iria mwananchi urio ugukurukire inyo ukas ari o kibandene o mari ari o kibandene onjua kari ari o kibandene kiuri giki county no ntonia mu promisere mantu mibango ewe kinyete ariku muntu onguo nwe u ari o kibandene tugomene nwe ni abangirwa kiwanja kiria tutije ija ikuja kubangirwa tuigagwa nyumene ini mari yetu ugicoka kuigwa ibare bariku indi bare batengerijo tipo bagutetheka nkiripotera Weru TV mbechamuthuri murioki abiashara babioski chogoria bari na mwanka muthio mweri yu kuriiria na kurikania na kaunti ya Thaa Nithi munene wa tauni Etonga ethirite akiwa nende kaunti nike kwenda kwarusha witikaniria na biashara na kinya konishia kandarasi mwanka yake Ithatu ni ontuba ingi ba biashara ba nibo komranithia bioski bio ontubo butirareo hau kabere Martin Mwambi aina Nteto. Biashara wa wonthi ori na kioski kana kibanda tauni ya chogoria giakitwo ithirikari ya kaunti ya Thaa Nithi ari na mwanka tariki 31 cia mweri uyu kurikania na thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi kana chokio kibanda warira kuri na magwitiganirio majeru mara magukinywa kirore gatagati karingi biashara barabatura ibanda ni bibuna thirikari ya kaunti. It is a process irendelea na thirikari gutuntu mweru na agreement expire tani kumaanisha guti mtu wina kiosk guti mtu wina store koguni kumaanisha thirikari gukubeta kairi kenda bendelea kun the stores na mtu ale akethwa ati signite a new agreement nere ali nayo tene ni expire ni kumaanisha atina authority akwithirwa kiuna ga kiosk kiu kuringana na murugamiri tauni ya chogoria twekare ni Gitonga ariuga aringi biashara barabanenkerwe ibanda bibu thirikari bamwe kabendirie na barabangi gukomborithania untu burai mugaro na metiganirio mao marabachainanire kana gukinyanira kirore mwanka wa 2019 thirikari ya Thaa Nithi county niyo landlord ya kiosk ukethero we munenkere make sure gucokeria mwene kiosk nuntu niwe tukwenda ku deal nayo rede tukuru igita rede tukurutha tenancy renew turi deal no ria nenkero kiosk kogu ketho we nenkero kiosk kiene wa sublet wa kiosk sokeria mwene because by the 31st of August thirikari ile deal na mutore ya nenkere kiosk Kareni augite biashara bakabatige kegwatio gutire muntu weretwe kana guperwa metiganirio maraba gukinyanira kirore na thirikari no bakiuga ati ni baimitwe copy of agreements gutebu nkiumba gusaina agreement utemunenkereyo kogua mba kunenkerwa agreement ukamithoma ukina saina ona ukabanga kuthina agreement yakuthi ukamba kuthoma kairi maita mama ingi ugikamisaina gute muntu mugiririe kurutha ogu
koguo ni kumaanisha batalwe njira copy twina like already 13 people balikitie ku sign agreements and they have complied nturirwo wije na ID yaku na license ire urite this year ukina sign ukinathi gutina gintu kingi ugwitua arikiritie na kuga iwira thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kunenkera aringi biashara baba motungata bari tabo ene bioski na nkinya ibanda bibikire tauni eno ni tufaktite kioro kia yellow stores to landlord. Actually that is why the government is the landlord na nikio gitumi tufaktite ku develop issues dia kioro kiu and by the end of this financial year together twina kioro na running water those yellow stores. So as the landlord, the Tharaka Nithi County government is committed kudhurwa in those social facilities. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nicholas Mritio PCA teretia muthambi nethirite nende akiwa kureta namo na kuba mataro ya mantu igi muturire nitere moya kunisia yubia na banini akiwa ntobone bongelekete bonene akiwa nethirite nende mantu igi kithomo kia utumiri bondo gucheke wendo nibo batire kwithira bokiritanwa aritobara babatere akiwa kuna miaka emwete meya kurutana mantu ya ndene ya maskuru mutsugikare aina ronoro kwa igitari gukujiria na baingi banthiguru ya miaka 14 na bari na iwaja kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi akiaria Reverend Nicholas Mritio rungamirite kanisa cha PCA Kamurathi Parish na ugite kenda kwebia na kunyia namba cia na bakugeiu ni kubeka mweta kanisa na kubaita na babate ukarata mwaro ngina na mutano ngina kimathukanio riria ana ba interact na batwika active in sport kana thinu amathako ibaera gwa meciria jara jagwiciria maunto ma either illicit sex kwa bagatwika engaged na batomba kweciria mtu akiuma kwa akauma nogi atomba kweciria maunto maria mangi kwa tukethero tubambiro data in the physique and psychologically kwa tukaomba kurigereria maunto mau mangi jana igitagatia jomba gweciria na bakathigo practice. Number 2 niko bathomithia they should live like brother and sister na kwa ni babueri kumenyana kwao ni through interaction na kwa bakaomba gukarania gikanitha jonto ko ne toko bathomithia maunto makanitha kingi kiri Reverend Mritio ni ati kithomo kia gutuma ndugu cia wendo kithomo iki gitibati kuritanwa kiriana bonthe akiuga kiritia kuritanwa na mutaratara na mwarimu kubatara bagitagaira mianka kibweri guthomithwa na angels according to the church and according to us kwina jiano itebweri go exposure to kithomo giki ni tonto miake awete ko bawaranti kuthomithwa maunto mau na gwatwika na ni bakuthomithwa bathomithwe ni antu baria ba already bena a knowledge ni kenda ba menderiva buria bwirite ni tonto kiria tukwigua kana kiria tukwona gigenda gutwika programmed ni kithomo gitwike freelance na gikari gikathomithwe gikari ugu gitim benefit every child kage gatuma mwana u athuke kogu ni kibwiri kuthomithwanwa ni antu baria vetted how to handle the cycle ya mwana buria gukura kithige kithomithagua na miaka na buria introduction na ebwiri kuruthwa ni migambo ira Reverend Mritio aritite kagitene kara parisheje ekumagaritia na bao banini na bambe umbithi mukawe ne jumwe taunini ya Nkubu nkuria twakinya na umwitie kana na makanithani mau mangi antu jiana ni twike exposed baka leba ingite bakareto guntu tanaogu baka sesa bagatinda be free baka enjoy nonto na kumagaria kana nikegwijaga takage gatie muno raika umagara bora ndinkiuga ki ana betu bare bankithwa bagitumagira ndawa jia kurebia kana ipengine bagiciragiria mtu no aitumire message yakwa kibonde nkibera ndawa wite batethia no kaika bathukange ibathukirie miturire yao ontolewe na gitumi ni gyoka mwathani na kumuturira nikenda batura maisha maria mega kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru ria kwarietwo ni Mutungi Kare boya Mutungi na ni kuma kirite tuno tukuona kanya kambere gakuno gende weta kuraya
ichokerete na Nteto nkuluki. auga no gocha mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Amiru tutwire kwiro tutibetu na tutishietu Okankwinye monyanya okankwinye aiwendi Jumamosi antriki 26 Weru TV bakuretrete twineshietu mega concert ara Checkmate Lounge tukungwire Kimiru tumenyane na tugwiranirwe tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Idharia Bingeja Florence Karani Nteto siagashina beleti koge Kiana ke Idharia Kiriga Oro na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na bange ba Weru Family. Mukeki o mambura no akedhiro MC Mananga, atedheretwe kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shiringi 500 wake, VIP ni shiringi 1,000 peke yake. Tumagaretwe ni Weru TV na Weru FM. Utemenyivye mushore, mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ubwana ntubeta na mbere kurumbera Nteto chia Weru Ithatu.
Minista wa Mishetho Kenya Babu na Mwamba na kinyite mbere ya mbunge nene Ocogeshuria bila kuringanithio na bio kone witithia na mbere bo minister Njira Irete Bati Gladys Sholei urade munini wa speaker na mbunge wa Ekuru County wa Sengishu awiterende asethi ba Kenya nibethite baitumira nguo na Ithatu be kiwango kia ntheburu bira bitebatero tumika antuna ya Babu nethirite nende akithete na kwitheria kumania na untubo Boniface Mongera na utareria nkoloki. Will we be in order to demand that he resigns? Thank you. Na kabuba niga kumenaniria gucokanira mero kiri mitando eke mwinge ninya kuthekanira mangenyo ikamarire kirigaro bunge nene ntukwena arua ara minister Mbethu na Mishetho Nthigurune Kenya Babu na Mwamba aikinyithirie gucokia bioria. Are you willing to resign based on these issues that have been raised on this floor? I believe, Honorable Speaker, that there is absolutely no sufficient ground that would cause my resignation, because I believe I am performing exemplary well. Mr. Speaker. Mubiro bibyo ndenabyo ababu nabishokerie nabitijaniria na kuote ministry nge kwethurigita ngo yumono aja Nthigurune Kenya the ministry we. We'd like to know, does talenta hela exist ama ni talenta hewa? Is it now the policy of government to keep launching things because it's just not sports? You tell the president go and launch things that are not ready, then you tell us that there was procurement challenges. Why didn't you wait for the procurement challenges to be sorted out first before you launch, Chair? It is not true that the president launched something non-existent. The president launched a program that is actually being rolled out. The program is being rolled out through the Inter-County Football Program. The program is being rolled out through the National Talent Camp. The program is being rolled out by the Creatives Economy Program. Kiendelea kuidhoro ninya kuidhambia Minister Babu na thekirira wamewe kiri federation ichitho chirungamira Mishetho na kugaja nyonyungu irumirite. Our team, our children flew with not intended air transport and they landed at Munich. 8 hours drive to Berlin where the games were being held. And these are children with special needs. Why? Because the last minute flight booking did not allow the procurement from the ministry, whom I was informed was so arrogant and was even indicating that he will book the flights when he's free. I have no doubt that the ministry has competent staff, but we definitely have issues in federations. And as I've already asked this House, we are putting together a very robust program to deal with the governance challenges in federations. But it is a challenge that requires the full support of this House. Kuma kiume kithiru Minister Babu nethirite menerwa kirinde aranyumene mutongire Babu ngekire bunge nene Kimani Chungwa munini Speaker Boshole na Senator Nali Cherege bokirire matata jaja na kujarete kinya bungene wendanira hamwa komya kiongo nintobimwe ababu akumenerwa. I would like to inform that even the current Team Kenya in Budapest were not issued with running shoes or spikes. Athletes had to source old spikes or borrow from friends. This minister chose to go to fine destinations overseas, dining in fine restaurants, using calamari, I do not know what calamari is, and fine wine called Cavalia. Again, here I have a picture of our teams again. In fact, the CEO of the Paris 2024 Olympics alerted on the use of fake kits by Kenya, and I have that email. I want to confirm to this Honorable House that I flagged it off myself. I flagged it off myself, and they were in their official Nike kit. Namwe na kurekithiro ni abunge akethro akiona utethio pa kurekithine federations iki kenge ibamwirite amenyere no ntojo chokaja kaire kya muramba bothoku mono nke reporter na Ntoshoro TV kumaji karone bya abunge kengi nangine ne kineke mfusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Atongere bwangwataniro ya arimi na biashara bambira baruwa kemera ndikugumetwe siasa mwanga keremoni utethuka baruwa nende romba leo ni atongere bakindini bayuki ntubona kuthetera mira arabakareta atongeria mwe arimi na biashara bonde kenda kurombera kemera ki kuringana na atongere baruwa bono bobonka kibugethera bukionokia kemera bunga mtore ya mira na bunga mu biashara na murimi
ne batwe kairinganira na twarie na kayo okamwe na nonto na bugotie bwarema ngai na twiromba reto nikimeke tukiromberwe kiombe kuthira thina ndene ya airport atongeria abangwataniro oyamira na kinya atumeria bakiuragia ikwithiro kwina ntugo etwetwe ya gutugira bakuthi nambe na kuromba nikenda akimera gikikemera kithi nambe no tunyukua kumania na ukombo oburabu kigwete atokwenda onto thirikari murungu amiretera na njira ya maromba na atwe auto kinya twe union katwamua tuthanania mira kire arombi bonde ba murungu mambishop na mapastors yembe na ya Meru County barombere mira kimera kia mira kenda kelima limo kisithete ke kuri antu ba Meru ana batumbo soka sukuru ocie to soka ngekoro ntiwe itikomba kuona nkima ngekoro ile tienda cia Mario ngekoro ile tienda cia Mario na mauku bate kuona nombi atokuwa atire atokuwa o pastors to bathania manto yo mana mambishop barombere Nteto na basoke onto iwa barombere president aroyete babwethi appeal kewe bamwire kire antu bonde antu bamira ake iwa bationete haki itwahakikishirwo kinya tutone haki besie to irito milioni 11 na ngiri magana yana kwa wito kuromba tukwe maromba ikwe kenda otobumba kumbeka besu witu chitake mtu kiondone sukuma kire mwananchi na uremi bonge buonda ngisokeria ibo thirikari na rate mayani ekaria kawa na kathira na ontobo na bakona ntaire intobige bionde lakini mirani remete nike ontoku iromba leto aeka legate de manto yonde na ngweti gantu beto basoke na sukuru ngweti ke bangi basoke ngombe chiki benderie bangi basoke mundo era bendere ita corona na thai na antu beto bakona sabagale sawa mira yeto yona toko na kwatweka milioni 11 itokuro ontuku bisobu network yembe no atwitethie kirimene twite turombere mira tusinde thirundu bya nkoma bira bikuingilira ate kuringana na mukaririgite na mwandiki wa ngwataniro ino ya mira baliuga ate kinyamara kionthe kirija gutwika igitarira bamwe bakwariria o mabuthi nambe na kuthingatirwa babangi nabo baliukira bakibemanagiria bakiuga ate kuri nabo bakurwigwa nabo na tibu kuri ugu antu bamira ibathukene miambo batu tukiwa mantu andola inya kwe bakuwa kwako wewe kurwa na muntu batu atokuwa kwembia ikurewa milioni 12 Nairobi cia mwembe ntuko cionthe na mbese utika ikure ande tika ikure amuremi imuntu wekira keu kyake muntu Nairobi utirite ruya rwa mira twario u ongiaka watere kwe bakurwa batu tutena ando twe ibondo twamwatere ruare mantu ya ndo itukwane yogara ya munara yo ari babeli to ya dhana neke mapasta bara barombere ruto kwena deep state na systems morungu alibwa kia ruto ara president to kudhana ni mantu yokengai pastors barombe mantu ya ikuya mira morungu aringia kiama na batu beke ntuko emwe emaromba tuingwa sitani miambo ya Tanzania watweka muntu ayaketera mira uronga na mopinga wakiwa mantu ameya uronga na kupinga ameya uweromba leto ruare ipastors bonde banyambene na bishops bonde na atomeria baike ntuko emwe tome kuromba maromba tombe ke makigeto kiombe kuthira thina ile ikikumira miaka hiyo ndo miaka na Kumagimbe North Betan Class Chabari obisi ya kulikithia kioto kio muntu ne ombudsman ni endekethetio obisi kwithiro rekiriro ngiro borisi boru wona ne kenda bolelia kuthetra kurungiko kwa kongwin pesa cio corona na mwana mantu yange kathomba ira yethirite ya kebelwa kire ruangiru mukaririete Florence Kajuju awete obisi ombudsman ekethire kikuna ruangiru bonane. Mr. Chairman, to give you a live example, when I came to the commission, I had a retired soldier coming to our office and stripping. He demanded to see the chair. I allowed him to see me, Mr. Chairman. He had a disability, some 45% disability on his private parts. Because when he went to war, whenever he was fighting, an explosive messed up his private parts. And he said he had not received justice. Instead, he was retired from the defense forces. Nimekalika tamama mara matumite nkiame obisi ombudsman etongere tulimekaligetwa ayo Florence Kajuju ukinyambela kamite ya bunge nene ya katiba na watho ile ya JLAC amwe na ile ya ugiteli kenda gutigira kuno thondeki obisi no kile utwira bwa jeshi na ile gatigela geto nige kunenkanirwa kile athigari balea bakugura ruothuku
kirutwira bwao kulingana na nkiamene Ombudsman yandikithia loni la kuthondeka obisi ino na ile kethilo rungamiritwe ni umo wa balabale anene ba jeshi. From our experience, there is an internal grievance handling mechanism within the military. But, Mr. Chairman, it's not enough. So we are supporting, and much as we are saying we need a military ombudsman, Mr. Chairman, we are open to discussions. That's why we've come to these committees. We are saying we can have a military ombudsman who is a retired general with an independent office, but we can also build the systems within the military, but the law is not enough. Mwekaliri gitojo Ombudsman Florence Kajuju aligetaga lelele yao ligatethira kuthiria mianya iria ryo kile jeshi na kutetheria thigari baba kuona gioto kila bati kuona na kwa thaa ino baingi bao kila bethirito bakithithirua ni kubutwa wera. So ours, Mr. Chairman, we take it as a way of pointing out the gaps that are existing within the military structure, within every other institution. Then the committees will support the commission to say this can work, this can't work. We want to engage with the current office of the AG so that we can also give them another brief and the advisors. So this is a conversation, Mr. Chairman. We haven't decided on any one formula, but we are asking the committees to help us in the thought process. Kulingana mwekaliriete wa kamiti ya JLAC na ule na mabungu wa Tharaka gitonga morugara kamiti ino kala ithiliende kithia lili nekethilo kala niana itengo ile ibatelie mono utongera bwa jeshi. It is an idea as we speak. It's not a legislative proposal, but it's an idea that is going to be taken to the stakeholders, including the military. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba nture ya mbogori bari na kuiruku kuingi nyuma ya romba reora kuwatanithirwa ringi rwiro wa Marigwe kuthira nende utubobu wekinyanira bone nyuma ya mukandarasi urora baingirite witikiria watanithiria rwiro ringi kuringana na Akariba wite bakethira bakirungika wa kibwandamu ya Nthambu mwithoni wa Mount Kenya bakiwa untubo boibuthia mwankarira bakethira bakigunika kumania na rwiro. Mwatini Mugambi ayana riboti. Wirigiro endi bwonekete gucokera kiri atori bantura ya mbogori wandia chogori ya kiri gicigo mbunge kia Mara nyuma ya mukandarathi uragitire ruji rwa Marigwe kuga kabacokeria na bathi na mbere gutumira ruji ruru. Tulikuwa kwa DC, tumeongea na DC na chief na dio, tumeelewana hiyo pipe leo inakuja, and then kesho ndo tutaweka pipe. Tena sasa tumekutana hapa na wanakamati, tumeongea, tumeelewana, tumesema hiyo pipe ikifika leo jioni tunapeleka asubuhi, tunaweka hizo pipe ya maji hiyo 45. Kutoka leo malalamisho yote hakuna haja tunaandamana, sisi ni mandugu, tukae kindugu, nikuje kwako nikunywe glass moja ya maji ama ya maziwa, nichune avocado moja tukule pamoja. Ringana na atori babaka batwire kuthina kwa mianka ire kuma ruji ruru rwa rukugitwa nontubwa wa kibwandamia Thambwire gwa kwa muthitonwa kirimara ikwambiria ako muringira gwatuika pipe mbai taikomi gerwa ire nkinyu na lo jero faita ko lo kinyu gonto ko gwetu na leu ona ene ndamu bacoka bakinya nebo bakwaragia nala kwa DCC na chifu na weja ato imisho atia otabu atwira ngugewi aloje kerwa ile ndiru na atweke terwa ile ndiru mbailo no akerwa na njukumu eu pia tokwewa kirikaniro agreement na balia bagashokia loje na the agreement u bakwa no ba DCC na atawakikishira onwe anafuatilia geterete ripoti gikinyalo elwe kana lujiro gwikirwa. Kwa hivyo tunashukuru. Kwa hiyo bakiugaga mukandarathi uyu nwaje kubarongoria ta withire bwake bauritie atongoria bantura-ini kubaraithiria mukandarathi uyu atikaje kubeneria riu rujiro tukunywa Ithatu iyo intekiato ni a kibunga ita wa kibunga na igaiti muuro riu ntake uyu yonde tutu atunya ruji riu ogwigwa ni ntaka ruringa buri ira gitaigo sapu ako ogwigwa
Leu intakiwa roje leu no kana tu gatae konge. No tuli ila kita ikwenja na onta ke yonde. Utona nto nyura roje te roje roteru te nombi. Leu anto no bakulalamika kinya bako. Bau bega itianda. Yandam. No to kwena inte kinge je gaitite ka ebu yake yonka. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mogambi. Ana baskuru kathomba bari na batuye ne bamukirite Moritani mwanya kuma kire kundi kitiga kithirikari na rito Sifondi Kenya ndarana ne babwithite Moritania ntere chia kithwene rirorera gicio kya boria kiaria murekeria wangwate no magreti kiara na kuria ciari kwithira boreri itho kumenyerana bo na tiana bari akindi nyabatuye barabethirite bakiura methone ya matura Kelvin Kimathi aina Nteto. Kundi gĩgĩtĩka kĩthirikari kĩa Sifondi Kenya rungurwa murungamĩrio kyo mangriti kĩara no betĩte na mbere na utarana maturene muno ya Thaa bairuthene ya bubu katikite ntere cia kithwene rurorerejwe na bunge kĩa Buri na aria na baba amukirita Moritani yao ya miturire bario ana bari na inya batweji ngochokeria ngatho muradi Sifondi na labo mbete turite na mantiza mwingi tukanarwa ngo bashokeria ngatho no ntibot mbete turite na mantiza mwingi kukurukira mathomo utheru bwa mwiri wetu na mantiza mwingi ngo bashokeria ngatho na tetete seminar wingi unini ngwa kumanarwa ngeta ushinchi yake ke mantu kidogo jandira geta daijondi najo murungamiro yo waikundi ke mangriti kiara naro tokadi aje akithwene eri rorera nikera tomba gwitana ana betu na kwethera twina gutukendera gwitana ana baare itotiga ana ba daka nyuma so ile toga teto ambie kwetha twina program ya tukija tukureta boisiu amwe na bonde kera tomba kubaitana bonde amwe Nteto kujana baba boys and girls tubaitana general session after tukachoka tukabeka mwanya na boys mwanya nekenda baba kwa rione arumbe na baba ake baba kwa rione ari bado mantu yake wekuru na baba ake bado mantu yake turumurume na twina uma kithomo giki kitho giba tetha iria kenda bayinyeria character yao bomba kwitha baya tuarume bakwetekereka nkuluki mangreti muno kiria ciari kiribukonikana kaye maturene karaka ukarega kaulanite buru ukambia kwitha utekwenda kumenya mwana okuina ari na wa mwana okakaurira ketenka aciari betu tarenya na benu no tubwai turegeranira na mwisho na bana baba ketha batena information bageta kuyokia information yaba kutuganio njega iketa kubadhukia kenge kauga ana babyeje bamenyero nkuruki na bandaka aciari betu baba ingi batejaniritie na baba ndaka na babyeje no tubakwithirwa ate kwenda kumenyera ari kwanya mweje we atenda thina we na batewe no mwari ujukagia mwana akikisha kiembo ndo kwa mweje etho ateketo kamuna atukia etho aterenja ukamwama watho yapwijanje nkiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi. Umatoki URETERI nene Kenya Faith Kipyegon nethirite ishinda ngurundi ya mbere ya Kenya kiri mashindano yetite na mbere ya kumatoka nthigurune ya ngari. Kipyegon ethirite ishinda rwiro rwa mita 1,500 na ndagika 3 na sekendi 57 no ntubo Rais William Ruto nethirite ndagika tha untubo bonene na kuwa bakethira bakiamukira kiawa kia mwanya. Unajua kukuwa adventing champion na kukuwa world record holder sio rahisi vile, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sana ameniwezesha nimeweza kudevent actually yangu 1500 penye nilisema nyumbani. Hii ni my big fish na nashukuru Mungu sana nimeweza kuleta first goal back home na tuna hope for more medals. Na kiri Nteto ingire cio tukinyira thaini ati nende ekuruba matoki ba Kenya tigurune wi ngari urende ni bethirite by qualify kiri mita 500 ira chikethe kimatoka ntuku ya Jumamosi na bara bethira by qualify ni Faith Kipyegon, Beatrice Chebet, Margaret Kipkeboy na Lilian Kasait. Renguruti mbo bethirite by qualify kiri final chia ntuku ya Jumamosi chia mita
ngiri ithano ono tukinya muthia onto chetu gucokera nkatho no tuboko watanirite na uni tuwatira rengi ntuko royo kiri mubango yo siasa na Nteto chiweru the mwe na Thaa Ithatu uni beto Mutembei Edward uni to madidi okari Maureen Kome. Good night and God bless.